Sabon. Nabibukan ni matentur tong leon ni Matisaw ni Canberra, Australia. Tong na ngayon mo may namamagano. Pati sa tutu pamikor. Butia sa ngay mal may tebun, sa may tos na natin kinpruya. So it's very much helpful to us in a sense that actually is coming down here all the way from Subat just to come and visit our school, and we are very happy that government officials are around with him so that they actually come and see what is happening to our school. And at this moment in time, we are using temporary tent for to have a class, and hopefully in a few weeks' time that we are going to receive assistance in the maintenance or the repair of our classroom. Hello everyone, you look very smiling in spite of all the fix it soon, huh? Taruh sa pacu ini lain bunuh nang. Ano siya juga? Indo nang nasi ngani vingra vini matentu cho mikurbo. Do nang nasi ngani oro vingra cho na vini. Renga na ndo pati ngusulia na loni korno na rema na turang Kristin na kawe chome na loni hono ngolo vena na buni pada tani tange liwa kiman ana lebu ni vale pada tani chiko le lima sanga wul kadiwa na ono sanga wulu na ngono go sa le lima ngai chiko na wolo kena bo sa ndu tarna vival la le lo mate me mer le baba le potu Turun ni bos na matentu na bibuking ngarap. Babi ni binabali na matentu na kawi chomay na lun bunua. Paila chuna tau keni na ena maringi chuna lumuni bunongo beach. Mambi na kawi chomay na bunongo lavena.